E whanake tonu ana te taiwhanga o One New Zealand ki Te Kaha. Heoi, ka tāpirihia, he toi Māori. Kei te poho kiriraho. I had been involved in many other projects, anchor projects in Christchurch City Rebuild with Matupopore on behalf of Ngāi Tahu. It was the Te Kaha board that approached me directly to be involved. Yeah, it blows you away to be, considered for such a good project. Ka hau mai ngā mahi toi o Morgan Darlison ki te taiwhanga o One New Zealand ki Te Kaha. Ko ngā momo toi o te taiwhanga e whakanui ana i ngā pūrākau o Ngāi Tahu me te horanuku o te whenua pēnei i te Pātaka o Rākaihautū me Kā Tiritiri o te Moana. I was heavily inspired by Matiaha Tira Morihu and the manuscript Te Waiatatanga o Te Atua. In that manuscript, it's got a really beautiful poetic nature and it crescendos and talks about the formation of our waterways in Ōtautahi, and that feeds into that narrative of, taking care of our takiwā, taking care of our, our abundant resources, all of those things. And I really wanted to bring the essence of that into this facility right in the middle of the city and acknowledge all of our surrounding takiwā. Kua rua tau tēnei taiwhanga e whanake tonu ana. Ka whakauru mai te pātū āwaho, hei tērā marama, me tōna tūmanako ka oti ai tērā mahi, hei te puku o tērā tau. Ki roto hoki roto i te taiwhanga, he ko whaiwhai ka whakauru ki runga i ngā tūru. Ka tau ta tērā mahi, hei tērā tau, hei te painga whāwha. The main focus at the moment is primarily on the roof. It's a unique and challenging part of the build, and the team are making great progress, but behind the scenes there's also a lot of work going on in terms of the fit out. Christchurch City Council and also the Te Kaha Project Delivery Limited Board recognise the unique and important partnership that we have with mana whenua, and we're always committed to representing that in a visual form. You've got Aoraki and the brothers. Yep. You've got the upturned waka. Neke atu te rua tau ko whakapeto ngoi me e nei mahi toi. Ko te hiahia o Darlison, kia oti tika ai e nei mahi. It's not something that we had here when I was growing up. Something that would have been very beneficial to me and feeling that connection to my whenua had I felt that way. That's my main goal behind a lot of these public artworks, is for my babies to walk past and know that represents them and connects them back to the whenua. Ka oti ai ngā whakaritenga o te taiwhanga nei, hei te tau 2026. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.